Good morning to all. Soisho Pass Urmila Soisho Pass Urmila Soisho Pass Kaham nongnai khaklayo karon jonota jebabe toklai support dikha समर्थन khlai dong abo belai kahamni lokkon थांनाय 5 বছর अनरक तेकिसा मिसे खाइमालिया का ओ जदि पासं हाके नों तामसकं अस्ताम सामु खाम खाइनाय আসলে যেটা आं सिगांनिसिम साइफेयो आं तो थांनाय 2016 उपनिर्वाचन सिमनातमाकारि आमचायो जयिङै 3 বছর 10 मास जरा सामु थांनायनि बागै बरंनि बागै लोकनि बागै जरा मानखा आफ्रो एडुकेशन सेक्टर लामा तैनि व्यवस्था टे हेल्थ विशेष करे अबननो बेसि गुरुत्व दिजाखा ताबुबो किछु किछु जागा दं जेखाने सिनि सामु खाइते गोबां दं आबननो बेसि गुरुत्व दिजानाय जेखाने सामु खाइजा गया आबनो बाहायके सिं दाक्ति कमप्लिट खाइमान न आबरनो सिं प्रथम जोरिनाय पाइनानि बसक सम्भव दंनि आं तो 100% वानसुगो जनतानि राय पक्षे दंगानि हिनाय कारण जनता आंखा जतन सलाय कतरकुक जनता लोकनि फान आंखा जतन सलाय कतरकुक लोकनि फान सिनि पक्षे दंगानि हिनाय आं पुरोटा बिश्वास खालामो हामबाय।